Ihlekane ya shota ka n'wina ngoma mi nga subscribe kumbe mi subscribe namuntlha mi khomile mahungu ya kahle swinene. President Benny Mayengani va pfule phati hi sweswo. Action Alliance Development Party AAPD vandla ra politiki ri sunguriweni enkulukumba Benny Mayengani Baloyi. Se hi lava ku ta twa ku i ncini xi nga endla leswaku va nghena ka gondo leri nako swi vula yini hi vumundzuku bya vo bya timhaka ta vuyimbeleri i swin'wana leswi hi lavaka ku swi tiva. Minkarhi ya ku tala ta twa ngopfungopfu ka swihangalasa mahungu swa mabulu mi twa nkulukumba loyi a khaku President Mayengani wa vulavula. Se swi vula ku se himpela se swi fike kwalaya a xi ri koho xivono lexi xa ku President Mayengani wa vulavula ke hi lava ku ta twa swo hi bula na yena nkulukumba loyi ku nga murhangeri wa vandla leri rintshwa ra tipolitiki ri thyiweke Action Alliance Development Party andla ka leswi. Endla tihakelo ta wena hi ndlela ka wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. 13 minute ku bela hora ya 13 ayamukeleni president wa Action Alliance Development Party tatana Benny Mayengani Baloyi. Kalanga enhleka aye botsek matebula na kushota va ingiri va MLFM President Mayengani president wa vandla leri ra AAPD wa vulavula. President Mayengani wa vulavula. President Mayengani wa vulavula ai byeli ku i ncini xi nga endla leswaku a va na ku tsakela ku sungula vandla lerintshwa na ko vito leri AAPD ri suka kwi AAPD i rin'wanyana ra mavito lama hi nga vuya hi mahlawula aka mavito lama a hi maxaxametile na interim structure xa AAPD leri nga vuya hi tsakela ku hi tirhisa rona hi ku ri vulavula ngopfu hi ku hluvukisa hi development leswi swi kayivelaku eka rixaka ra Afrika-Dzonga. President Mayengani wa vulavula. Se loko kha hi languta loko ni nga hoxisi ku ve na nkama wun'wani laha hi langutaka ka timhaka ta ku mavandla loko ma fane ma sunguriwa ku va ku ri na ti-principles leti ti langutiwaka ta AAPD hi ti yeah the founding manifesto ta AAPD the outliner aka launch ya hina a Xilumani Hotel 85 ta August for sweswiwa hi twananile tanihi vurhangeri ku hi nge vulavuli nchumu hi swona hi ta mi rhamba hinkwenu media house ta mi rhamba hinkwenu radio TV na va maphepha ku mi ta va mi ri kona mi ta twa ku vandla lera AAPD ri mi khomele yini. President Mayengani wa vulavula. Ku ve ni nkarhi wun'wana mi ri xirho xa EFF swi endlise ku yini ku mi nga ha vi kona aka EFF ni lo vuya ni tshika a mfaka mi swi vekisele swona leswi mi nga swi vekisa swa ku sunguleni aka EFF a ni hlongoriwangi aka EFF na loko ni suka even ti-message ma swi twa ku meni munhu loyi wa ku fayila swilo ta Floyd na ri na tona ni kombele ngopfu Floyd Xivambu ku ni nga tshiki mara ni vuye ni decide ku mina la ku fika hikwalaho ka swo karhi na swo karhi leswi nga riki na nkoka eka nkarhi wa sweswi hikuva evuton'wini ku na mindzuku ku na mindzwani siku rin'wana na rin'wana ri ta na leswintshwa and then na loko ni huma ka vandla leriya a ni fambaki ni va vulavula ku biha a ni vuye ni decide ku swi between mina na vo va swi tiva na vo Julius na Floyd ku hayi ni tshike vandla ra vona a ni hlongoriwangi ni yo resign na mina ende a ni fosteriwangi ende va ni kombele ku ni nga resign. President Mayengani wa vulavula. President Mayengani wa vulavula se swi vula yini hi vumundzuku bya project leyi hi nga yi sungula a ni tshemba ma ha swi tsundzuka hi sungule swin'we hi ri a Bekersdorp ivi hi va na risimu tibaben ku fika namuntlha ku endleka yini hi yona swi nga va swi vula ku yi ta heleriwa hi ntirho kumbe swi ta famba swi ri swimbirhi ti ta tirhisa ku yini both that project liya yi nge heleli hi ntirho mi ta tsundzuka tanihileswi mi nge a mi ni landzelela ku loko na ha cina aka album ya tibaben ya president a ni cina ni mbale bereta ya ANC ya Youth League
swi nga ni disturb ku va ni ri member ya youth league ni tlhe ni endla music. Mi ta tsundzuka ku even after 2013 ni ve ni va ka vandla ra EFF ni ambala ti-regalia ta EFF a swi disturb hele ku xikulu ni hlonipha ti-event organizers ku aka ti-event ta vona a hi ti-event ta organization a ni mbali regalia a ni tshama ni mbali regalia futhi a ni mbala regalia na ha ri ka vandla ra ANC aka ti-event leti hinkwato mara loko ni ka EFF ni ve ni boha ku ni nga ha mbali ti-regalia aka ti-festival na gig yin'wana na yin'wana ni va ku ni rhambiwe ka yona hikuva ni va ni entertainer vanhu va kuma ka mavandla yo hambanahambana lava va ni rhandzaku va nga pimisi va nga langutangi ku ni huma ni ri ka vandla rini swa ha ta ya mahlweni swi va tano na ta va hlonipha hi ndlela yaleyo mara loko ni ri ka swa event ya AAPD ta va ni mbale regalia ya AAPD. President Mayengani wa vulavula hi le kusuhi na ku fika amakumu ni le ku languteni matiko yo fana na va United States xikombiso mana nhlayo le henhla swinene ya vavhoti hi ndlela yaleyo kambe va tirhisa mavandla yambirhi Republican na Democrats. Se ivi hi ta ka Afrika-Dzonga ku na mavandla yo tala ya tipolitiki mi vona ka ha ri na ndhawu ya ku AAPD xikombiso yi nga fika yi kuma ku kutsula vanhu kona ku ya mahlweni loko mavandla ya tipolitiki ya tele hi ndlela leyi? Ndhawu yi tele ngopfu botpeti ndhawu yi tele ngopfu mi ta swi languta mi swi langutisisa mi tlhe mi swi landzelerisa ku almost 14 million ya vanhu a va vhoti la South Africa a va registerangi 14 million wa vanhu. Mina ku vanhu lava 14 million loko vo vhota nyamuntlha va nga susa hambi vandla ra ANC a xitulwini. So swi vula ku politiki ya hina ku na missing link ka ha ri na lexi lavekaka laya swi nga ta endliwa ku nga vi na mavandla yo tala tipolitiki. Hey mavandla lama mahlongolo na Julius vo lo n'wi hlongola ku za a fuma vandla ra yena na Ace Makashula va n'wi hlongorile. Se politiki ya South Africa yi nge pfuki yi fane na le America hiku politiki ya South Africa va personal ngopfu. A no zama ku vulavulela lavan'wanyani mina a ni hlongoriwa ka ni tshama ni hlongoriwa ka tipolitiki. Mara swin'wanyana swa swivangelo swa ku kumeka ku simekiwa mavandla yo tala i matirhelo ya mavandla lama ku tin'wanyana ti-organization hina I believe ka ti-policies ta tona u va u ri karhi ho vandla rero mara u tisa ku ti-policy ta vona a ti fambisani na leswi mina ni nga xiswona or a ti-benefit vaakatiko va Afrika-Dzonga. President Mayengani wa vulavula se ka interim structure xa AAPD mina va ma for sweswiwa ni ta pfa ni mi byele hi SG Pet Khungwani na Hlayisani Enkhwashu a nga spokesperson xa hina. Lavan'wanyani hi ta mi tivisa kahle hi ti 5 ta August a Xilumani Hotel. President Mayengani president wa vandla ra AAPD i ta va a ri kona ku mi nyiketa switshunxo na way forward ku hi ya kwini hi huma kwini ku ya endliwa yini swo tala hi ta swi outline hi siku leriya. President Mayengani wa vulavula ni khensile va MLFM ni khensile na vayingiseri hi leri vandla i ra n'wina tanani hi ta vonisana hi kombisana ndlela. President Mayengani wa vulavula khensile swinene khalanga vana na siku leri ku dya ku engeta inkomo. President Mayengani mi n'wi twile vulavurile n'wi ha mi hleketa ku kumbexani leswiya mi swi vonaku ka Facebook ka Twitter ka Instagram sweswo ko va mahungu ntsena hi leswi a hi mahungu ntsena ri simekiwile vandla i vandla leri ri nga tiyimisela ku va ri korhokela va lava nga ta tsakela ku va swirho swa roho ri thyiwe Action Alliance Development Party hi ndlela yaleyo. Se the 5 ta n'hweti liya Mhawuri i n'hweti leyi nga ta yi na migingiriko yo tala. N'hweti liya i n'hweti leyi ku xiximiwa ku va manana i n'hweti leyi ku nga languteriwa president wa le Russia loyi ve ngi fana khomiwa loko a tala. N'hweti liya i n'hweti leyi mi nga ta ya mi ya twa vuxokoxoko hi kenta mayelana na AAPD. Se ma swi vona ku hi vulavula hi
hi n'hweti leyi nga ta va yi ri na migingiriko yo tala swinene. Ni na papila laha ni nga ri vona laha ri kombaka ku timhaka ta ku vandla leri a ra ha lavi ku ya titsarisela ka IEC, se ri titsariserile ri koho ka IEC. Se i vandla leri ri tivekaka ni le ka nxaxamelo wa mavandla ya tipolitiki ka khomixini leyi ya timhaka ta nhlawulo ma vo mhaka kona. 0860 002543 nongora ku dzumba na mina u ta landzela sweswi ku nga ri khale, kambe ke ni nga ha teka vayingiseri vambirhi vanharhu hi twa kun'we mi ri yini, mi khome ti timhaka kumbe mi landzelela ti ta AAPD kumbe mina tin'wana ke. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana lonene FM, makomba ndlela. Ela nga kona mi